sambulu bina kana turanga namrama ni bula na thuru po ngone lewa ni sambulu bina kana dona na makimaina nonda ngauno po madawa ena mai tv rakavi meida vai na po bina ko lebu na ngito ngona rakavi satu kuni viti ena via sai burubura na ngito ngona rakavi e bunga sara rasa rawa bula kina na ngito ngona rakavi e bunga kada muti kina na thanda via sai burubura na po bina kina po lebu kawiti ko na mai tv me bagaro takana kena programo na rakavi meida vai na tangona na madango enta po bina ka ninda mo sota rawa kena ndura turanga e oso pa lebu sara de kena bagaro takina timina nonda banua na vitu na bagi rosa ngabulu kabatala kena na rakavi tina kalima na vani ali tawani buka di sabulu bina katro dita ni bolo bina kanita ni bolo bina katro mantara paka bini bina ka ena no muni baka tamani baka yota ka muni ngole mai medro bebe tala no bina ka sakabali kani maro na boleh tro dita sa tro kana no muni baka sangai oni sandren ren dina sa akula na oso ni bega ravi yo osos to ko lai pa bina taka mana keloni se sultunga na bolo bina ka kena ko andar ni bingarabi da shuai tiko ni kana marroi tango maki ka vuke na rakabi ni nonda biti bina ka baka lebo bina bo lebo na vaniali dhawani buka national strength and conditioning coach ni nonda madatimi se ni nonda timi ni bono biti tirgalima ni bagrosang bulu se makino la tui na timi ni rua na timi ni lema vitu bobir nonda marama go na ulu tanga ni vitalo noa dame to ko turanga ita na nonda ngono ko kadira kabi meda bai turanga ita kimi nangan reba me kimi kila bakati tombu na be kai baleti kemuni kera no muni bingarabi ana song ni ragabi ana nonda banwa bina wale bonita tamanda ba bina katiko pambula ramba vikem ni sakana turanga bale marambale adoro ngone leona lalai ni nonda vitilomani sengolenga ni tiko na nonda banua vikem ni talana barong tumbangan mon liba na bese burbura o bina tanga kaluni bartanda ngone bina ni kuwa rani ndamai vitalanoa mempaleta tiko na rakavi sandena wambotani rakavi o susungi daki saranga mikin ndano ngona palau dena ayo wambotani bokangan tona dorobule lemba kasengai susungi tiko mai tuna non ratatan rana bugini kitong ngona rakavi awa wili tal tonga kena sasanga pakala ilai tiga bulan gitu na ngon se bulim baka kena na kuribula high school kauni kuela sasanga ini na rakavi kalavo na timini na sinu timini university ni deva e ovida tokona tuai valangi i New Donia sono bono vitu bertuke na darani li urnika mbudina talamen kurakavi mani durusara na timila bitu nonda bonua vida na tournament o kalungata ni bondingi taki mo mata takatuna nonda viti dena nonda tu kalaw talanga mina na sino sandena le bitu ya ke de turanga ita na be watu mbeka umbutuka no bun lalong balap mbera ni undewa ni duru valenti ni suba angito bole nonda tu provincial total tungana tatanra masasangani na singaliti ni timi le atin kalima ya do bidana ma bole lebu au pangabauta ni sa takos tiko na kadi into tani baka ngoni sala memoria maniri kawsara taka taka bangas ni buli ni benaka na no mata bo vale benaka na vivuke na vi tokoni bataka na vi baka salataki vi rombe kana tumbu tona no vitinani sa tingo mani sartukina na itu betuba usale ya mengas ni buli takabasar na buli ni gito sena tuba gini yango mani sartukina me ngaraba na taka ngo yan lo mani nondar kabi tiga betu me norun dulu kabitu nuko torna national team nuko tuba taka kan nondo to volleyball bola national strength and conditioning coach kubuta chiko mena nonda grassroots na school boys rugby me ada masar flying feet na be mata team kede vamos a chumbeke no nonda hundiniu daru garabi tigo kena sa dina be kibni na sarap to menon nang ngono wada pako binaka en ya bu e vengrabe puli mekina na thanieli dhawani buka sangolanga ni mai nguta me mai do na kena dalbi baka tabli dir kena dike virtu baki diango sarabi ka bakarutaki ye dua ambau ngito rakabi saratra me baka ngai do na non tumbu tega tu bendo na ngone tauki akla di toto bata kitura kena baka nanu do senga men rabo seranda na iba ta kila di budini wenda ba bibina kana kini ba madalo ya na munisa nguta munisa munisa torana bulingo muni dona ken na ndawni bi ba tabuli se ken na ndawni bi grabi da be ba buna so usul ki kemni muni laki bulida se mai lo masanga se ya dona mabo ke di tubu ki muni ba kanan da ba bur munisa bi saukin Wambota ni ada toko na kadi lo mani bubale nangona sao tikina na nungu buli torake na
na high school sangani na buli university mani sangani sebauti asar nugu buli ngai pasala tike nugu ratu mai bale meu sangana buli ngasni buli Sandien. au mani ngole sartu lingi to kalabora kabitu mai serne mo Australia lindo ngono tukinika au nrota katiko na kavia au ngai mani lesumai na korni buli bi boroteng menisinu na Fiji College of Advanced Education então bonua au susungi na tin kabitu nemba kini tuika aku memena takan ni na pono ni bengarabi na nukutum turanga au ko talembenga naita coach takana tim ini bite tol nang gitu iyo na track and field athletics na gitu volleyball kena gitu rugby talanga labit kembali na daga-dagang ko ni coaching usa susungi saranga mikina daga-dagang bimbi toka ni non susungi budine na non taung gitu Sandena na numuni sa may ngumo to taka muni sa andora kenan daw kenan tabi pa tabulidi ibide po ni yado kina ni toro chuma po ndon tabi pa tabulidi coach kenan do na SNC coach o trainer ni talo mata biro ko ibide po no do boundaries ni kenan baro tikan na team vina boleh opamboto ni tukunin do na team ni rakabi ko ndara ni tukun na pa sa pertanian beka high performance team itu na be tambana kede ni bingarabi tikor na head coach rangaraba na so to no posto ko pa pertanian neta na technical etiko na tambana ni physical conditioning tikor to na tambana ni medical sa na ba tambana ba buniwai na be tikini as ni bingarabi ko raumani me buke na dorbo na ngonelewa meraba rota kini berni rangambe lo mandirara ena non daviti se ne via sei burura meraba edora na itavira mengarava nang gitu Sandena endu tu non ra ndu role do tabana ke dogor ene kana boro tikan na team tu sagatu yo na vakatonga na biti kini yango iyo na vi siama ke ni bingarabi lo mandona team anda pa bruna bole buna itu tu ni be baka ungeti be baka taude te ngori na Daniel Idawani Mbuka na non the national strength and conditioning coach kan da babu na kina bole buna kina samai tiga bura ni robi talno non tanga una paruta kini roka bi me da bai namba tiko ora pakati to buta kana be talno ko kamuni na kila da be ngarabe tiko kina kina paruta kini non da mata timi da ba na mata tungo kina rugby world cup ka batala kina ngito en vida na pala tiki bono lebu en da babu na kina bole buni rasule non ngau na menda be talno ngon go do bantu na tiko lalaka mata ngono paruta kini roka bi me da bai Again, na wakati itu muta gina nonda ngandre pamenda kila na bengarabi. Etiko kina na wakanda na Daniel Idawani Mbuka na strength and conditioning coach ni nonda mata timi bengarabi nonda pali bola kanda ngole beira na thawru ngone le nonda ngito na tumberi. En na be tangi de kita sara. Nda rongoda tiko mai na be korni buli to sa tak sarmai ki na be tangi de timi e boro tagi nonda mata timi. Kira laki wakai tabi tagi ngito ki na be bonwa tani na nonda bura na bukunin ngito ngo na rakabi. Torang na tao niya pa kamatala taka tiko ron ang tulog kabitu o ni sa tiko bulandi. Kina sok ni ragabi na nonda puno na bingarabi ni bingarabi tiko nako. Na yung bagay talaga ni Rugby World Cup. Taon doon makana naman ni bingarabi na Rugby World Cup 2007 ha? Dino todo ko naita. Nang bagay talaga ya o tiyo tinemba kininugong gito. Doon maboli usara da biya u ba pinaka bono turangan ni siyang ni maboli usara mawano domo ano no man sa na ba talaga kinana sama ni adon ngau na nembak kita tinga u may bibu ke balelai na kanada na fitness testing ni Flying Pigeons bebe ngono sarto ngabango ni berne gitu ke Samoa artongo le Samoa au le bibu ke nga me pakau satu sport science sige na mena university ni daba mula ko mo le bibu ke nantona mata tim orto bibu kitu na testing nanto tu dorobo ulis may bale sa may nakatartu na PNC Pacific Nations Cup o bamurit ko malu ni berne ado menakadi ada ni be unang giribale o paparot sin gubitaroni kera ni ngole mendai na Fiji Rugby Union Ronaldol kabitu arto sa tarangyo ke baka urani ngole ni muli bibuke ana lo mani tim ayo au sabang ko isa kemdo ndo sa torang beka na tamatan donu sesenga ayo bangko endo talambe kan duana no mondo girita pala toyo usanga nindo na tim beka o bingarab tiki nangonongo au se ngone buli sartunga o se ngai rikabat ngom na mabawa au sasangan gitu tal tinga ya elas sampal tani ngona se tos tuna tereni atum bakana tatanra sasanga tal tunga lo mani mata tim ya sa takoso na linga de barutaki saya tana maboa au sinikela ni nawanga sa viso no ruanga ngona anita andena karu sa sokota nawanga sa do tani toka na bunondor chigi na mendor na vibu na bingarabi dina todo ko boga bribina bole buna numni ngai vingo mana be kadi na yalo bole noni pa kamatala taka tiko kumni se nguda tinga muni ragabi
Iya, santo tena kali samba sek ba buni santo di bingara bina rakabi. Dina sar. O ba bina kina bole runum dulu kabitu, runum dulu tin kabitu. Oni ati ko todo ko nemba kaya, na lo manyamba kaya, era tibin non tabanwa. Na nonto tim ni Flying Pigeons turangan ita wa head SNC coach ni Flying Pigeons main runun dulu kabitu. Iya. Meda bona runun dulu katin katolu. Mai dava toka ba dava botuli botong baka. Mana northern to mai barense. Au sa ngole ba laka. Kali bino nambola na maram tinangu. Au mani bukali sumai kini viti. Sandia. Au ngole maya sa mai dava toka kina na no bingara belo mani Flying Pigeons. Ena bukuni non ratua wa boki. Ongai mani rika talin lo muli bibuke na rulun dulu tin kabitu. Nangito mai Australia kena Wallabies. Kena sota ki Scotland o Italia ba do risuva. Sandia. Iyo, lo mani baini ngona ya au sangara tunga no to on island program. Kira keda na ngone vulia to na no to Warriors na latu na nanrua. Wili kina le abitu. Ya men rundul tin kaba au sava katambagin to na rundul na le abitu. Ena buku ni Olympic Games. Dena ele wer redi kebni en ngito le abitu. Ele wer sarabi kebni ra boga dinten kebni en ngito le abitu en yasana ni be grabi. Bukan tahu ni be boga tabuli bi. Ngona ni Ben Ryan ke misarabi kebni ni rebiti Ben Ryan ser kina boga lebu. Na nama kina boga barau kina Olympic Games. Dina sar. Na taba na ni be grabi loma na taba oni ndo kai bira. Taba ni contribution bira na doro bole ni timi. Ena ngona ni tigo bole kina. Na kau kalau ngata vale buni mai lewa na mata timi bena kaya linga tuni bengarabi na non susungi na dorobo non rava parutaki ndena ombotania indona rokan indona timi aronika vilo manita kene itabi ndena sa kalau ngan lo man timi kala na taunda ku talanga ba bini bena tangana bibu vale na ve kalabu ni rakabi rasusungi mi kena na dorobo ndena ni berni rarika mai na non tu timi ni bonua ndena erto na turanga ma bengarabi marama bengarabi lo mani mata timi ni vitu poli bola ngoe ramba levu na linga ni veisusu kena lomani na takadaka. Erto na tambana ni batu lewa na nonto tu bol ni rakabi. Au ranika ni isanga ni rawa pakarawa indo nang gitu rakabi nanganga ke bakasanga na lomani na taundaku. Ndena to. Bakanto rabi tanlo kina bala kalaka. Ndena to. Iyo na lomani mata timi abambote ni levu na lomani na rongodi. Pakausi na takadaka pakuko. Au kila bakisau tikito vital no tigerto na timi labitu. Do tiko na principal keton do vital nota na iceberg principal pambote ni sianga viti na weve bata ia na iceberg ya into tonga tikinele lora indele ni wai tona tikinele viti kurgo ni wai sai kwa na vika ke vea na taundaku ni rara ni rakabi na viva rutaki ndena ele bu nanga una soli baitumba kira kena mai garebilo masami wala songo bulga na miniti rosol ga banawa wala me rosol ga ruwa bagada na ya ua kira miniti ituba kona wala songo bulga na miniti la bobi na tirkalima ga vitu usanga ile usara nanga una itumba le to nanga una lo mandara ndena to doko na wala no muni bi bokata unde taki Ben Ryan Gareth Bale kemuni ya daba ko sobo men ndo be ngara bi turanga ni bala ngi rongo iyo daba ne tuku rawni na bagandi tikira kira na sarabu tuku men ndo be tal nongo iyo bambota ni raw ngole mai pertania bambota ni raw susungi talanga men rakabi kala wuli bagalebu sember ni raw ngole mai lebu na nonda turanga ara na coach ni mata tim ni biti awir na nonda yarang gelembeka ara iya oda tagi biti na dorong na rabi tumber oda kata karukun non rabi lutaki nungu turanga na ita o seles revi o nungu tau tani bule erto ken turanga lebu na kau bule de bera meta non roya de mero na wekanda tu iya o ben taki beba lebu na ka bina karukuta mai lebu na ka andara ni bulikina au ambotani ndona ka talanga membudini lo mani timi na team culture sana environment sana performance mindset sana tukuna kembali ni ndona viti ndona ngone sa diden lo menrara lebu tokona ka eda kana taunda kuni rara ndena na babaro bakasama bakayalo na kakana rakania na mode na mbongi na recovery zakaba na kuku ni tereni na tuva ni tereni ndona singa ndona vula ndona mara ndona embaki keto satu bola lao kata katungo na Olympics na embaki bu na kakede na daka na kana plan la lai ada na plan lele na katu doko ya sanga mi anrabi merani vina ka ndona dorubu sengo na lao na nomuni be grabi oni liu takatiko na be grabi na tabana go ni strength and conditioning iyo o te agitiko na be tambana la itale so o kuni ni era porun ke be kemni na nomuni tubana tubutumo o de tubana program ni be ka kita mo na kaya ubabot ni tuke na linga ni bengarabi ke tumbi tabata ertona coaches na panel of coaches sikuna ni to performance unit tikina ertona na manijele buni ha performance ni nanto to yun
na lomani timi tiko na head coach tiko na medical tiko keto na physical conditioning na strength and conditioning dona ada sabang ataki tiko niko na athletic performance ana tambana ni babaro tingin dona ngone mela kuli vai dor nangito e keto soli baka sama kedikina balata mera ni kota mena binaka e tiko na lomani dona ngone ni berni beni rara era duru melomani ni tombu ni bingarabi dona dorobu sengone lewa o ko mai susungi na talenti ko tiko mai ena vi susunga mai susunga da na talenti me ado in dona complete player ya e toroto kon dona ngauna proses to ko ya o ke buni matanga ni duru men dona ndongito ke buni oni lutu ya ni ke no nambula ndongito se oni sanga ndongito me ya do be no muni tangenti ni pa matala mataki o ko e dona vi maliwa en dona min dona vi wekani tiko kya iya na performance mindset ron tukuna na environment ngito ni singini kuwa o coach asin ran industungan vi plena kamera ka ro taka bata sadena baleta ni dava na itabi na vital nongo o coach anda me maitumba e duru lo makona player sadena kona ndaungito ken bale me rona vital no taka babinaka kona ndaungito me na nona vaka sama e mena visau mena do kina na rauka lebuna ka e tiko na bavaroya Totoo na ibu matala da ba binibina ko paglebu na nandra may ibu ka tawdi tiko na nanda national strength and conditioning coach o Nathaniel Dawani Muka nanda ko na bo rotaki rakabi mida bai do talabat aro da tegu lagala Rakabi mida bai di bawra mai do kita tuni do ni bitala noa da bawra binibina ka tiko paglebu na nanda strength and conditioning coach ni nanda mata timi ni nanda bono la mani goviti Nathaniel Dawani Muka na na mai nanda bula gitiko di toban ni robital noa nan ruka ni ndona timi o de meso mitarukina se nanganga ni ndona timi o de na suni be ko na bawra binibinaka ni tiko ndona timi di bawra matala matakin na wale unita na wale unita ni na taru binaka no munitaro nanruka batake nanganga oko itinitiko ni ndona ilako-lako itinitiko ndona ilako-lako ni tukun ilako-lako itukun chika ndona na proses itu kina ni soto no bangatanga ko sa pertania ketonto biwa sita kalau manitimi performance equals process minus interference ni tukun na proses ngoi wilikina na kaka na rakania na daung gitu na wili ne aua era modekin lo manimbongi na ituba kinon robaka sama na terreni era vai dora tubu terreni lo man dona singa dona mata dona bula dona season dona embaki se ruan embaki di polo embaki tin embaki na bitum beri mai vale na environment in dona timi na kato toko e process tiko na nonra self reflect na nonda ndau gitu mera ilovira na feedback mai vera na coaches na baleta na nonra tostos itu kon tostos na tambana bangi to rakabi tambana ni tuba giniango na nonra medical backa se dava na nonra mental state katotoka na proses sanga itu na interference go baka kito sets ko na nonto timi labi tembengo timi ngoni ndundua me va vondo kina wanga bukan timi ala ko Hong Kong timi ngoni ndundua korto di Kongo iya uba bine bina katakan ni kala tu ni kaloya me varite kibina ko hirna ngonengo timi bina kan ibiti rasa sibi eu na banga takam tani timi labi tu dona kango na interference tiko ngonongo na taliboni na mona liba keto do vitalo lo mani timi sarando kala sarando tugu mena sona dorbo na ngone le honestikol renge do mode tu na ruan to na kalo mataglai au be wasianga verna do ngito rabarong tiku benga bena program binak ke baka oni ngito tiko ke baka oni yan rabati kono muni taliboni oni aba bana ruan to kalo mataglai oni sangati kono metalikol na Olympic Games au be tu kun sarabando do na sangdira nakakana rambita na non rebelity keton do vitalo lo mani timi on do wasia verna dorbo win the dining room battle kembal kakana bita no mobility obiti meliu memat na kakana bita vena veleti do tumti vera dorbo do irokara na no mobility iya colorful play na mode keto sa turna talibu no ngono governa dorbo balata merani wakandreti na ya woni mode nita kini ya donon ngona merani rana gaikla andui patu lewata kana nona mode nona yanra ye ke bakasa na valenga na performance bekani timi esa na dono misona bakatulewa melomani maro ni timi maro na ragabi ena ko kuasa na bakatulewa eso sadena na interference lebu bambota ni ubeka ndona ka turanganita ndona ka ngona long term athlete development
tinika panemba ki non swing no ngone mena tara na primary school me ada na high school Ndena. lo mani tinika panemba ki ai levo na ka ai alitiku na tumbere na ngone na non tumbere ba ngito ba kasame kila taka bina sa taka tinu kurni buli o bambo tango na ka ke tu sasanga tikukina kena baka matarita kina non da development program na grassroots na taka bata kir na gas ni buli kir na doni bi bata buli senga walangan ni ko ya wir talano ditumbu-tumbu na kaya na lo mani na lunch box ni ngone na kaya buli taki na be canteens ni be kurni buli paltar susungi juki ni na ngone dong gitu ke biti na be singa ni mataka kembali na interference todo ko ya au bambo ni total tunga na bin renreso ke baka sa mani levo na interference at siko irana process na outcome ya to kina nanruka negative outcome o bauru na ta bole buno muni lebeta bena pa kasa mangori do patanga na tebo sonia da buta ni kena do tori na taliboni berarti sono ngone ndu bukalangka na bula bombi ndu liko ba sono comment se tava dia to na dino todo ko na kaya mateni ngona kitu takabakina ya mai Las Vegas 2016 kena sa lamba mai na thangi na tava Winston mani kitu sa urede tingu mai Vegas na bakia vida na dorbo to teve mate artu endo na dorbo dala tasar ningi to nia dan food poisoning lo mani kamba sono bubale sono ngone arsal len katakana kabika tingu mai biti kitu vital no ba ilisilis kitu no numa me wasi mandana merto sa bana mata na dorbo na itabi kitu no numa wasi ber na dorbo sarto bayo me sa maruri mandana taliboni eno kuning gitu na weekend tege buti ko mekan ila langgo turangan ita sa mai ken iba rotu lo mentim member ni balu nonra taliboni ke saturi ila lang tuntu Hong Kong na bengo na babaru kan ni sinzo nostal ga bisau kitu sa sengolangan litore Hong Kong sa tigi busara ni bena kemba ike totoka opo bina bole buna no be tu ba gore sono ngona medando beda kau ya ni mero ni na muri na kena ngon sala itanto na bosango ni busetiau dona bosa kitando waselo mani kemba na adaptability kembale ke banda bina ka dona ka bina kana ganga oi como bisau sinirani tu banga tagana rakini bulong ko merau kina na koula sana ganga ndena totoko ado kina na tali raw ado kina barong ba bina ka Ertolo masuel na darubo merani ra pagayotak binna ka bale ai tu beso binna bole no muri tu beira na dauni beito koni ramba no daviti gito le abitu gito le tirga lima se gito dabanga ena ragabi ena ngau ngoka na no muri toka ena sana ni bi liutaki ena bakal silesi kira no muri ndo ni bakal ditigir bantanga ni sono ngau na do sanga ni raw na inaki sono ngau ni raw na inaki na dabo di raw ni nakavera na kau be atorno ngono ko babini bina katanga na bitokoni endo takatumena lomani be mata bubale na be nonda be korkor na nonda biti na be kalabu ni rakabi na be yasana pakaturanga rasusing mikin na darubo na ngone lewar mendaran singaliti bula babini bina katanga na bitokoni banu ni o babini bina katanga talangan indo tandu do bata sono ngone dun rendre babini bina yadon ruka yo be bang itakanga nangito o ko endo ne lako ni yadon ruka enda buli mendarani viso taka sona ka ambeka sang ni daka sona ka elaka era ni baka binata ki mena bukuni lako lo mani timi ke tondo pangan retta ka bali buna taka bata na vilo mani na bole baka bimbita ki ndono ngoni ni duruma yesus sunge maruri endo ti kona yalo duruma ya engan reva na bi ba kukotaki tari taki nono bulan boleta na rakabi sang ni yado ngalo menrara sana lal na boli sar lubun singeleti lili ni baba rakabia toso tika rakabia baka na program bina ka nita rakabi me dabai endo tikune naki na purpose na bole utro nita me me daba no dorong no vital no se barro que tel turi do ni vital no ngoka bina sa na no muni vakasala poin do na doro we sara vikan daru tikbengo ndau gito kena mani sanandendre me na lande andikina ndau gito baka na ngau salo di muria oni sa vengarabi de baka silesi di satu kena go oni sa national strength and conditioning coach dan muni baka sala baka geti manda virda urbo na ka au bang bauta ni bimbi menta dui kila na da panan takete o taka baka ko au kila bang bauta erna turang sama isi dau na program nango do bating bangana ni mami baka sala na rauka ronga mena taka pakuko na do sota ko mimbi na ka ba na bono sanga ni kune sanga ni lurai na yoti ni ka liado na do stadium ko sarabi ko na basanga bulim sanga bulundul kantu bambi ta ki na ibirna dro na ka ba na taunda ka bimbi to no mundinata tamatan dina do vaka wambo tani tamata rauka mo tamata yalo bina kan do tali raw na bosan do mata wale do na dro jeri na yalo malum sena humility
Pamboto ni sandar ni singaliti bola ya na itaket au pamboto ni itaket ni dorbukede ya ando atigona isul ni bingarabi warita ando rok ni tamata ya lo binaka ya lo malua tamata tu bosota bagandindi ke mania na maboa satu no mutakete bosota daga ko bogando ani songota na katu mun num sasanga na boleh betul pun Pilipina boleh betul tuku ya non ramai bi buka tahun di tegi weekend na nanda National Strength and Conditioning Coach na tadi ali tawani buka na tuku serta langon gorisan na thapa kina na ngau na boru takini madango rakabi meida bai dapat bina kina boleh bu turang ni tapi nda kasar boleh berenam ni ngau na ni kaya nganga sakati ko nganga tiku timu nonton benua hen ngau ni salah tapa ngai na lagi buka tegi ko kina sabo kan di bina otia di budi program bongoni osota kena nomuni bengarabi meida bana ngau katarapa di buka tegi bina kadang tahun di feto koni bisa temu aja tak mata